Tekst učiteljanja Radija z 1928 roku na sceni ožili 7 glumci, a hlavnu úlohu prešvečljivo odbavela Sara Gajdoš. Nie ťažká úloha, do komu by bola ťažká, ale mne nie ťažká, bo som naučila aj text a už znam, že co treba i jak treba, takže a nič nie ťažko u tej predstavi. Kocurskim glumcom nič nebulo češko, poneže za kratki čas po priljenjivej marči pririhtali i predstavu Dzivčatko i Žobrak, ktorú na memorialu vyvedli pijatok. Djeci boli taki radosni, taki veseli, že oni jedva čekali drugi tekst za dostanju do rukoh i na perši četelačkej probi, znači to uše vidjelo, že oni taki porihtani, znači už napredok sme vidjeli, že to bude tak dobre is. Na jutre na memorialu nastupia glumci z kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko z Đurđova. Oni včera večer u prostorijoh društva mali premijeru predstavi Planeta Norim, ktorú po tekstu Mirona Kanjuha režiral Jakim Čapko. Odkedy som še počel baviti s teatrom, vše mi bilo u planu pod A da budu ruski pisatelje, a okreme kad možu budu i Đurđevčanje. Takže oni boli u mojej karijeri najzastupenší. Režiser Čapko za predstavu angažoval glumcov i pomocnikoh školskoho vzrostu, a u výrobku scenografiji mu pomohli starši členi društva.